Somafoɔ Sofoabodwese ene kasa no. Saa semwe eye ensole na se. Me nkama wo ma wo wiase me kama wo mo ya sore. Ya frem se we de e ya sore ensole de wo wiase nyina. Me kasa free Israel ensole wo wiase nyina ye modia. Won chema no nso obi aso. De enti ensole ni nyini. Omo gumisa konkon safo a omatena sole no ache. No mo de ne se newcomers ba no mato mani asi wo so. Yena yewo enti the third group no ye wo ma omunya platform e wo aso dem new convert no asem ko anu dey target omo boni omaye obi wo ba mu 1 month 2 months 3 months 6 months onyanti kristo ma se kura wie enso ono nko na dey preach teach akeka no nsem sa teaching se ko nyinara aye for the new convert a twist into there because usa onyamisumu no ma sign. And you walk 441 ye nkofo a no mo asole nim ena obi boni a wudi emfa no ho kora o obi ntokwa bia woko no asole no emfa no ho no wagya no akotena fie a oha ohusu obi kwa so na kwa asole was o me call asole we so me call a apostolic grace ministry Sofoabodwese asole na ai me confess na me kobio. Ese kwa de meja na de hwe ntokwa bi omoko no pa last time ko na sister fu bi boy twede wa so wo bra panyin ba ko no oyekonwiseni ba ko so ko no konkonseni na wa say asole no no wo mu no akire ni akwa aba omoma ba mu foforo akwa aba new commerce no ma bana ya moma kwa aba na me a me wa asole ndada na meja ye no me say asole ne kire wona ebe mu foforo itina atu musinti di enti asole no okone adechia wo ma because mina me kubi na mijaye no mas me se asole no echi akire wo na ebe mu foforo di enti asole ni enyini no di enti ayen sole na e basa enti urade Yesu ka kire afisofo no se mo kane don tama na woti dwama momu no na mbe wu ma wo tama na yo konkonse ni oni brefo okumpokwa udi konkonsa tama na oda obi kun echi wo kun wo pra tama uja ukun tama uja wo yire wale be isia mu ena me wu ma wo ma hwe bone ne so ena mbeje wo to wudi orefi e mera wa ba asole ni wudi orefi obi abamu bi but wudi orefi wudi ana wo ye ena wo